činjenicu da je vama ostalo još jedno pitanje, moguće da uzmete još 15 poena. Evo drugog pitanja za Kosovsku Mitrovicu. Pravo ime Valtera koji je branio Sarajevo bilo je... Pod 1. Bojane, vi ste već odustali, vidim. Rekao bih. Vladanko Perić. Pod 2. Valter Hill. Pod 3. Vladimir Perić. Pod 4. Dejan Zečević. Ili pod 5. Petar Vojvodić. Kapitan kaže pod 5 Petar Vojvodić. Mi znamo da je ceo narod Valter. Nažalost, netačan odgovor. Evo još jednog brejka za Novi Sad. Kao što kaže, slušaj Lafe. Kapitan kaže pod 3 Vladimir Perić, Valter. Slušaj Lafe, tačan odgovor. Da pogledamo rezultat. Da li je pomogla čokolada? Kosovska Mitrovica 135, Novi Sad 180 poena. Čestitam igračima, čestitam navijačima, odlični ste. Prelazimo na sledeću igru. Krećemo u treću igru Serbian Open Quiza. Sada smo vidjeli kako vam radi pamet, kako razmišljate, vidjet ćemo u trećoj igri Serbian Open Quiza zagonetni predmet. Vaš zadatak je da pogodite šta smo od vas sakrili u kutiji ispred vas. A pravila igre kažu, ulazite sa zajedničkim fondom od 100 poena, postavljate pitanja. Kada vam kažem da, možete nastaviti da pitate. Kada čujete ne, umanjili ste fond za 5 poena i kada čujete nebitno, pitanja preuzima protivnička ekipa. Kaznenih poena nema. Posle 15. pitanja, zbirno, dobijate pravo da pogađate šta je u kutiji i pravo na asistenciju koja će vam bliže objasniti šta se u kutiji nalazi. Neka počne igra zagonetni predmet. Počinje Novi Sad. Uroše, vi postavljate prvo pitanje. Ovako. Da li je u pitanju predmet koji je predviđen za upotrebu u domaćinstvu? Da. Da li je u pitanju predmet koji je na struju? Ne. Ovako. Da li je taj predmet napravljen od drveta? Ne. Da li je napravljen od metala? Ne. Moje pitanje je da li je napravljeno od plastike možda? Ne. Da li je napravljen od stakla? Ne. Miloše? Drugi Miloše? Da li služi za čuvanje hrane ili za pripremu hrane? Za služenje? Ne. Da li se taj predmet upotrebljava isključivo u kuhinji? Ne. Da li predmet ima neku svoju specifičnu boju? Da li predmet ima neku svoju specifičnu? Specifičnu boju, da. Ne. Da li se predmet termički obrađuje da bi se dobilo ovako, jel? Finalno izdanje? Da. Da li je u pitanju neka vrsta hrane? Ne. Da li je taj predmet napravljen od nekog tekstilnog materijala? Ne. Da li može biti različitih veličina? Da. I kad biste sad mogli da prepustite, jel da? A ne može, morate vi da pitate, rekao Da sam li da. se svakodnevno koristi u domaćinstvu? Da. Još jedno pitanje. Da li je vezano za kupatilo? Da li se koristi kupatilo? Da. Ovo je 15. pitanje. Imate pravo da pogađate, imate pravo i na asistenciju moju. Da li spada u ličnu kozmetiku? Morat ću da kažem nebitno. Znači, Da postavimo novo pitanje ili ono? Prelazimo na Kosovsku Mitrovicu. Miloše, prvi Miloše, prvi do mene bar. Možemo da iskoristimo asistenciju. Možete, naravno.
upotrebom se troši? I sada morate da pogađate. Da nije u pitanju možda sapun. Da! Da, više puta da. To je taj predmet koji ste pogađali, u pitanju je sapun. Može biti, ne mora biti za ličnu upotrebu. U svakom slučaju, tabela kaže Kosovska Mitrovica 185, Novi Sad 180. Nakon treće igre blaga prednost Kosovske Mitrovice. Vidjet ćemo šta donosi četvrta igra. Treća je četvrta igra Serbian Open Quiza. Ovdje ćemo malo ubrzati. Možda jeste, možda nije u ovoj igri. Ja vam zapravo neću postavljati nikakva pitanja. Iznosit ću samo tvrdnje. Moja tvrdnja može biti apsolutna laž ili potpuna istina. Kada izgovorim tvrdnju, vi ćete morati da mi kažete to je laž ili to je istina. Za svakog od vas imam po 2 seta sa po 5 tvrdnji. Svaki pogodak donosi vam 15 poena. Neka počne igra, možda jeste, možda nije. Počinjemo sa Kosovskom Mitrovicom. Miloše, evo prvih 5 tvrdnji za vas. Ne postoji sport u kome učesnici tokom igre koriste metlu. Kako se zove to? Sigurno. A to je to? Može to to. Kapitan kaže laž. Kapiten odlično kaže. Metla se koristi u zimskom olimpijskom sportu koji se zove karlinga. Čini mi se da je Miloš. Nešto ste pokazivali. To je to, okej. 15 poena za vas. Evo druge tvrdnje. Serijal filmova o Indiani Jonesu ima 4 dela. Kapitan kaže istina. Istina je dobar odgovor. Još 15 poena za vas. Evo treće tvrdnje. Pantljičara spada u porodicu crva. Kapitan kaže istina. Odlično. Još 15 poena za vas. Nakon dužeg razmišljanja, tačan odgovor. Jimi Hendrix je bio desnoruk. Kapitan kaže laž. Apsolutna. Bio je levoruk i veoma poznat po tome. Čuveni Fender Stratocaster sa obrnutom glavom. Posljednje tvrdnja za vas. Na Venecijanskom filmskom festivalu glavna nagrada je Zlatna gondola. Kapitan kaže laž. Jel znate koja je glavna nagrada? Zlatni lav. Evo set od 5 tvrdnji za Novi Sad. Jedan od generalnih sekretara organizacije Ujedinjenih nacija zvao se UTANT. Kapitan kaže istina. Istina je odličan odgovor. I u toj organizaciji bio od 1961. do 1971. godine, 15 poena. Evo druge tvrdnje. Glavata ulješura, koja živi u morima i okeanima, je vrsta sisara. Kapitan kaže istina. Istina je dobar odgovor, još 15 poena za vas. U pitanju je vrsta ogromnog kita zubana koji se hrani ribama i lignjama. Solidarnost je naziv sindikalne organizacije nastale u Poljskoj. Kapitan kaže laž. Nažalost, to je istina. 0 poena za vas.
solidarnošć na poljskom ili solidarnost na srpskom. Evo četvrte tvrdnje. Preteče papira, pergament dobio je naziv po materijalu od koga je pravljen. Kapitan kaže laž. To je apsolutna istina. Jel znate po čemu je dobio naziv? Po gradu. Po gradu u kome je napravljen pergamonu. Odlično. Posljednja tvrdnja za vas, u kojoj ja tvrdim gusar i pirat su sinonimi. Što misliš, u čemu je razlica? Jedni su pljačkaši, drugi ne. Jedni su njegovi, drugi su brani. Misliš, jedni su ratnici, drugi su ključani, jedni su dovoljni laž. Neki nastroj misli laž. Može laž. Kapitan kaže laž. Laž je odličan odgovor, još 15 poena za vas. Jel možete, zbog naših gledalaca, da objasnite koja je razlika? Pa ako se tako može reći, jedni su legalni, drugi su nelegalni. Tačno tako, pirati su krali za sebe, a gusari za vlast, odnosno bili su u službi države. Drugi set od 5 tvrdnji za Kosovsku Mitrovicu. Prirodni magnet ili magnetit je mineral. Ok, onda. Jače ste. Kapitan kaže istina. Ima i malo sreće u ovom kvizu, jel? Osim znanja, to je tačan odgovor. 15 poena za vas. Evo druge tvrdnje u kojoj ja kažem. Chateaubriand je naziv za vrstu jela od goveđeg mesa. Kapitan kaže istina. Odlično. Retko ga poručujemo, tako da vas razumem zašto ste se dvomili. Evo treće tvrdnje. Ja kažem, Harlem je grad u Holandiji. Kapitan kaže istina. Brzo odgovor i tačan, još 15 poena. Po tome deo Njujorka dobio naziv, odnosno po holandski doseljenici su delu Njujorka dali ime po ovom gradu. Evo četvrte tvrdnje. Ja kažem, skraćenica DIF u nazivu obrazovne institucije znači društvena institucija fiskulture. Kapitan kaže istina. Neće biti. Mnogi su ga studirali, ali ne brinite se, ni oni verovatno ne znaju. Državni institut za fizičku kulturu, odnosno za fiskulturu je tačan odgovor. I evo posljednjeg pitanja, odnosno moje posljednje tvrdnje za vas. Morzeovu azbuku izumeo je slikar. Kapitan kaže laž. Samuel Morze bio je slikar, to je netačan odgovor, nažalost. I prelazimo na posljednji set tvrdnji, 5 komada za Novi Sad. Naziv aboriđini potiče iz aboriđinskog jezika. Kapitan kaže laž. Laž je tačan odgovor, 15 poena za vas. Potiče iz latinskog ab od ili origio početak, od početka prvi narod. Evo druge tvrdnje. Klepsidra je vrsta časovnika. Kapitan kaže istina. Istina je odličan odgovor. Jel znate kako funkcioniše? Za Klepsidra? muzičari? To. Jel znate kako funkcioniše? Kako radi? Ja mislim to nešto koriste za takt u muzici. Ne. Ne? Svešćani. Kažite Uroš. Peščani sat. Peščani. Na nivou, da. Vodeni sat, zapravo naprava za merenje vremena uz pomoć protoka vode iz posude, obično kroz uzani otvor, podsjeća na peščani sat. Da. Evo treće tvrdnje. Jedna od turneja Zdravka Čolića nosila je naziv Putujući zemljotres. Stvarno. Evo ženski deo tog tima iz Novog Sada već znao. Ubila bi me majka da ne znam. Kapitan kaže istina. Istina je dobar odgovor, još 15 poena za vas. Da vas sada vidi vaša majka. Biće prilike, naravno. Evo četvrte tvrdnje. Pomoćnik legendarnog inspektora Kluzoa zove se Kejto. Kapitan kaže istina.
Istina je tačan odgovor, još 15 poena za vas. Svaki put neka zamka, čuveni Kejto, evo posljednje tvrdnje za vas. Šintoizam je izvorno japanska religija. Pa ćemo isto. 4-1.